of 5,000 rand each of the accused. Sisebenzi semaphoyisa amasipala wekuruleni Adrian Mackenzie nalona bekasebenzela lombutfo Keisha Lee Stolz bathole ibhayili ya 5,000 wemarandi ngamunye enkantolo yamanje eJozi. We South Africans are going to miss him. Mamelodi Sundowns supporters are going to miss him. But we are proud that we shared space and time with him. Bekubanjwe inkonzo yesikhumbuto yalobeka ngumdlali weBafana Bafana neMamelodi Sundowns Jayden Adams lamuhla eStellenbosch. Likomiti lePhalamende lelibuke kugudludwa kwaMengameli Cyril Ramaphosa esikhundleni litawati kuleli viki lelitako ukuthi litawuthikabeteka yini kulesicelo samengameli lesiphuthumako sekumisa kusebenta kwalo. Lijaji lenkantolo lephakeme yaseNtshonalanga Kapa Andrea Lagrange utawetfula isinqumo sakhe kuleli cala lelisemkhatsini wemengameli naleli komiti iEFF, ATM, MKP neUAT. Bameli bamengameli Cyril Ramaphosa nabangenelela kutethulo tabo bathi ngekuthi kunebufakazi lobuphatheka ukuthi kunelicala lekufanele aliphendule lisebenze phalaphala. Lokho akusho ukuthi kunebufakazi lobanele lobungasho ukuthi luhlelo lokumguluta ehlalweni lungachubeka nobe cha. It would be a very artificial exercise to take these newspaper articles, hearsay statements and the like and simply ask oneself, as one does for prima facie purposes, is there evidence here which, if true, would render the president guilty of serious misconduct? Advocate Talimbo Fulomele MKP neUAT ugcile kutethulo letithi sithundisa Ramaphosa etesaphinde sabangiswa nakunendeka kubithi bofakazi embeko lekomiti. Uthi lokhu sekucombelela nje. Who is this person? Who are these people who are going to defame him? And they're going to say what? We don't know. He doesn't tell us. He doesn't tell the court. But on some speculative basis that somebody might say something defamatory, this court must intervene. Emva ukuthi inkantolo seyimile esihlalo lekomiti lelihlelo lokugudluta amengameli esihlalweni Magashule Gana uthi kwanyathelo lekomiti ingachubeka nemsebenzi wayo. We're not going to stop until the court has made a determination, but the work continues. Nakabutwa ukuthi ngabe lekomiti litambita yini somlomo ePhalamende Thokothi Diza Gana uthi somlomo akaphendule lekomiti ngemsebenzi wakhe kepha nobe ngabe ngiliphi licembu elifuna kuletha sishukumiso ngaye lemukelekile. Sisebenzi semaphoyisa amasipala wekuruleni Adrian Mackenzie nalona bekasebenzela lombutfo Keisha Lee Stolz bathole ibhayili ya 5,000 wemarandi ngamunye enkantolo yamanje eJozi. Laba basolwa ngekweba ematshe labukhatikati labita imali lengu 14 million wemarandi nga-2023. Tintfo ke enkantolo ticale ngalenye indlela njengoba umphathi wabonogatsa Etienne van der Walt uphume enkantolo angenacala. Lokuthi ngemva ukuthi umcondzisi wetekushushisa athathe isinqumo sekungambeki licala. And Worship, let me start by saying we are withdrawing charges against accused number 2. Van der Walt beyangakhona ngisho ukukhuluma ngemva kwalesinqumo kanzi bekasingathwe ngumndeni wakhe. This may be possible. We have known that all this time that we're a very close family. We knew that Etienne was innocent. Unfortunately, we all had to go through this ordeal of having to wait this out until he could be excused publicly. My client said from the onset that he's going to plead not guilty and that he will challenge the state to prove the case against him. Kubese kuyachubeka kulalelwa kwesicelo sebhayili sebasola babili kungu-Adrian Mackenzie naKeisha Lee Stolz. Bakhiphe imininingwane leshila abaningi babambe wangaphansi ngemva ukuthi bathi benda lokhu labakwenda ngekulandzela umyalo welisela amaphoyisa amasipala wekuruleni elisamisiwe emsebentini Julius Mkhwanazi. The instruction was given by Brigadier Julius Mkhwanazi at the time, and it would appear that witness K was per se the middleman. Umbuso awuphikisana nesicelo sebhayili saMackenzie naStolz. Therefore, the court have considered to grant bail an amount of 5,000 rand each of the accused and to impose the conditions. Lolu dzaba lubuya enkantolo mhla tingemashumi kulenyanga letako.
Asatawuthethwa enkantolo lephakeme ePitoli emacala labukene naSayitsheni Fani Nkosi lomisiwe emsebentini. Nkosi uvele enkantolo yamanje Thohoyandou eLimpopo ngemacala lamabili ekuphathamisa kusebenza kwemthetho kukhwabanisa nenkohlakalo. Nkosi usolwa ngekususa ashintshe lidokhethi lelinebufakazi belicala lelimayelana netidzakamiva estation semaphoyisa eThohoyandou nga-2022. Nkosi wavakashela le station njengeliphoyisa lelisesikhundleni lesetulu wafuna bufakazi lobufake ekhansi isikhwama sensango kanzi utawuvela enkantolo lephakeme ePitoli mhla tingemashumi kuyo lenyanga lesetulu. Umgcini mafa velonke ugodle kwesikhashana 13.5 billion wemarand lekufute aniketwe bomasipala labangemashumi lasitfupha nemfica velonke. Masipala wenkomazi emakhazeni neVictor Khanye ngibo lababukene nalesimo eMpumalanga. Umgcini mafa velonke umemedele ukuthi ke inhloso yalesinqumo kuqinisa kulawula timali nekuthi ke imali yesive isetshenziswe ngendlela lefanele. Tigodliwe timali kufuthi titfolwe bomasipala labathathu eMpumalanga kutsi made bete netinhlelo tekukhokhela tikoleti tabo. I-budget yethu i-unfunded ngo-181. Kwaba netinqumo i-council letithathako ukuthi masende sure ukuthi siba ne-budget funding plan. Sayi-implementa leyo budget funding plan eyenda ukuthi i-budget yethu nyalo ibe unfunded ngo-31 million. Emacembe tepolitiki emkhandlwini wamasipala wenkomazi athi lokhu kutawuthikameta kwetfulwa kwetidzingo ncanti. Uma national treasurer abamba le mali kuchaza ukuthi lama projects lekufuna ukuthi endeke lapha emiphakatsini SPIDP angeke endeke. Kunetindzawo letiningi ukuthi abantu sebatawuswela tinsita lana abantu bathola i-equitable share bakhona kuthola khona i-6 kiloliter bakhona kuphila labanye abantu. The municipality of Nkomazi nabo kumele bafunze ku City of Mbombela. Nanobe kunjalo litiko letekubusa ngekubambisana tekuhlaliswa kwebantfu netendzabuko lithi umgcini mafa wavelonke wethembise ukuthi timali titawukhululwa emalangeni lambalwa latako. Siba namaplan ukuthi labo masipala bethu kuyini singakwenza. Sikhuluma ngendaba yo cost recovery, sikhuluma ngendaba ye billing ukuthi bakwazi ukuthola lesimali. Lo masipala uthi ulungisa ludzaba lwetindleko letingakagunyatwa naletingakawusebenteli lo masipala. Kuletinye nasibuya ititolo. Sibhedlela iRob Ferreira sitawusita bantfu labakhubateke tindzebe temlomo ngekubambisana ne-Operation Smile South Africa. Wemukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucedza ngena tisekhona hlala nathi. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi ngikuthi SABC tindzaba ku X, Facebook, TikTok, YouTube na ku SABC Plus. Uyexwayiswa mbukeli ukuthi lolu dzaba lolulandzelako luqukethe titfombe tebantfwana kanti lungahle lungehli kahle kulabanye. I-Operation Smile South Africa ibambisene nelitiko letemphilo bende lubito lwekuthi bantfu basonzele kude batokhona kuhlindva kulabo ke labanetindzebe temlomo letingakahlangani. Lo mklamo wemalanga lamane kulindzeleke ukuthi uqale mhla tinge-24 kuya kumhla tinge-27 kuyo lenyanga lesetulu. Ngekusho kwe-Smile Train munye umntfwana kulaba ngemakhulu 7 ubelekwa analesimo lesi. Promise Mathebula loneminyaka lengama31 wabelekwa anetindzebe letehlukene ngetulu. Uthi sewuye emahlandla kuyohlindwa kuti athwele usito ngalesimo labukene naso. Loma ke lonemntwana munye uchaze ngalesimo sakhe ukuthi samtsikabeta njani asakhula. Ngakhulisa ugogo. Wasike makwamaqeda kungithola esibhedlela cause beyangakhona kumelana nalesimo lesibengibhekanye naso. Wangishiya eThemba Hospital wangibalekela ukuthi ngavela kune-draft palate and lip palate azange akhona ukubukana nalesimo leso. Mathebula uthi nemntwana wakhe wabelekwa anesimo lesifanane sakhe. 2023 ngathola umntwana. Lo mntwana ngathi mangimthola and wavela afana nami. Kuleli viki lelitako sibhedlela seRob Ferreira stawusita labo labakulesimo lesimahala.
Kulomnyaka lophelile iOperation Smile South Africa yahlinza labangama-35 eMpumalanga kanzi labang-132 bendiwa velonke. A cleft lip and a cleft palate are amongst the most common birth differences in the world, and they occur when a baby's upper lip and or the roof of the mouth do not fully join together during pregnancy. Kutawuhlomula abantu labangama-25 labaphila nalesimo. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe ujabulile yini ngetinhlelo tahulumende tekusita etikolweni tekusoka njengobe tiyanza tigameko tekushona kwebantfu labahambela letikolwa. Umbono wakho uyalandzela. Hayi, inhle kakhulu ukungenelela kahulumende emsasasi. Uright xa ingenelele uhulumende, kodwa ke into makayenze uhulumende ukumcebisa makafake abantu abalukile babeziminister msasazi ukwenzela babazokwazi bayofika pha emabhumini. Ngijabule kakhulu uhulumeni nangabe zongenelela lolu daba ngani ngoba izingane zabantu zife kakhulu ngalolu usiko. Kurehe khulu uhulumende nakangenelelana ngoba abantwana babaza kuhlola bodokotela before bakhamba ukuthi bakhona ukubuya bonke baphelele baphephile. Ukungena uhulumeni ngiyabona ukuthi ikona kuzoba nesombululo. Kodwa into yosiza kakhulu ukuthi baqinisekise zonke izikole abasebenzisayo ngaleli siko zisemthethweni. Lona ngumbono wembukeli. iSABC ethe yetfeswa ukuthi phendvulela ngawo. Nazivakashele etmakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola lasemelika. Banyana itawuhamba ngemgcibelo ilibangise kule Morocco njengobe iyodlala iAfrica Cup of Nations yalabasikati. Ibanyana yaphumelela lo mquzelwano nga-2022. Umceceshi Desiree Ellis angahle ke ende itinguquko ecenjini lakhe njengobe labanye bebadlali sebadzala. Nangabe amenyetele ecenjini lebanyana Gabriela Salgado kodwa iWAFCON yakhe yesibili lena letawudlalwa kule Morocco. Ibanyana ifuna phumelelo umquzelwano njengoba yenda nga-2022 iphindze ihlungele nenzebe yemhlaba. Everyone is on the same page. As I said, we know what's at stake. We all working to one goal, qualifying for the World Cup first and then definitely working towards becoming African champions again. Nozinti Kalen Swatu ngilomunye badlali abanesipiliyoni kuleli qembu kanti kulindzele ukuthi adlale inzima yekusita abadlali abancane. We have to focus on team first. That's absolutely what everything is based on, is team first, and us as seniors we just have to navigate and see how we can bridge the gap between the management and the players, and I think we have such a good senior group. We are more mature now than ever. Liqembu lebanyana litawudlala iWAFCON litawumenyetela ngalesihlanu lihambe ngemgcibelo. Bekubanjwe inkonzo yesikhumbuto yalobeka ngumdlali webafana bafana neMamelodi Sundowns Jaden Adams lamuhla eStellenbosch. Lo mdlali udvunyiswe ngekuba nelithalenta lelingakatayeleki ebholeni letinyawo, kuba nebunvu kanye nekuba sibonelo lesihle sekuthi uphumelela nakuphi na emhlabeni uma utimisela. Umqeqeshi weSimba SC yakule Tanzania Steve Barker bengumqeqeshi weStellenbosch FC ngesikhathi Jaden Adams asadlala kuleli qembu. Barker uvumise lithalente la Adams nekuthi wabonakala samhlakane ebholeni letinyawo kusukela semncane. Jaden was a great footballer because he had an incredible first touch. I always said that Jaden doesn't pass the ball, he caresses it. The other part that made Jaden great was his competitive spirit and the ability to play to the level that was required. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns Steve Kompela lekuliqembu belidlalela ngo-Adams uthi bathanzi nabalandzeli belibhola letinyawo batawuhlala bamkhumbula njalo Adams.
We South Africans are going to miss him. Mamelodi Sundowns supporters are going to miss him. But we are proud that we shared space and time with him. We are not going to be selfish. We are going to accept the inevitable. We'll say yes to this one. It is painful, but this as well we'll take as a way of saying we are growing as we are going through this. Adams utawufihla mhlati nge-25 kule nyanga leSetulu. Kuna Ephraim Mabilane kule thamba embili kule phuma embiteni kuligwalagwala FM. Ephraim Ngibingelela umbukele ekhaya ngisho ukuthi la ngadilinzela namuhla ehlelweni lethuma embiteni siyabe sikhulumisana nenkampani lephakela ngagesi kuleli Eskom njengoba seyizalule ukuthi leli hlelo lekusebenzisa gesi ngekwabelana angeke lisaba khona kuledinge ifunza lekufaka phakathi nesifundza seMpumalanga. Siyawuphinde sibuke nanayi indzaba lethenza masipala waseNkomazi nakuta kunayo imali yesibonelelo sahulumende ngemuva kwesinqumo selovisi lemgcini mafa. Siyawuphinde sibuke na umdlalo lobo ukhona itolo emkhathini kwelive lase-Argentina nelive laseNgilandi. Ngibonge kuwe Rebecca, ngithathe tinzambo ngibuyele eJozi. Asibonga kakhulu kuye Ephraim. Tiyaguqa talamuhla asiphinze sihlangane kusasa. Letela maleti tingensimbi yesikhombisa nesixhosa. Ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo. Inzambama lenhlengwane. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihla namuhla ngolelo muhla ngikusho ke gcwala umlomo ukuthi likhombisa ke kubalila cishe ke mobuwe engabe nelive ngolelo muhla kepha ke limbonya ngemafu mobuwa ke la ifundzele leseligwini nelive kanjalo nengcenye yesifunza ke la impumalanga yelive ngolelo muhla kanzi ke naselangeni lakusasa ngolelo muhla iqhubeke kanjalo nengbonya ngemafu kakhulu kade ifundzele leseligwini nelive njengoba iphumuleke inhlavu yelanga engabe nelive kanzi ke ikhona nalenkungu lekhombisa ke kukhasa phasi mobuwa ke la ingcenye yesifunza ke la iLimpopo ngolelo muhla kanzi ke masibuke lemazinga ekushisa ukuthi emenjani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza ke eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 24 lipholile eJohannesburg nga21 kanjalo naseSprings wahlele Vereeniging ngolalo muhla kanzi ke kubanze eCarltonville ngaye ke la 2 ekseni ngolalo muhla kanzi ke Limpopo indzawo lefana nabo Musina lifuthumela nga29 227 iKyani lapha ku 28 wehlele Pharabulo kanzi ke mabuwa buBhilabhila Mokopane Thabazimbi lapha kuye ke la 27 kanjalo naseliphalale ngolalo muhla njengoba lifuthumela kuleto indzawo letewe kanzi ke sifunza impumalanga liyashisa ke sikhukhuza nga31 kepha ke mawufika emashishini likhombisa ke kuphola wehlele Carolina nga21 kanjalo naseEmelo kanzi ke naseMbombela ngolalo muhla lapha kuye ke la 24 kanzi ke sifunza kwaZulu Natal indzawo lefana ke la nabuLundi lapha ku 26 kanjalo naseRichards Bay wehlele Durban nga23 njengoba lipholile nasePort Shepstone ngolelo muhla kuleto indzawo letewe ngaye ke la 23 kanzi ke Eastern Cape indzawo lefana nabo kuGompo City lapha ku 19 njengoba lipholile Makhanda nga20 kwaNojoli lapha ku 21 mawubuka indzawo lefana nabo Robert Sobukwe lapha kuye ke la 22 ngolelo muhla kanzi ke Western Cape mawubuka eFredendale lapha ku 25 lipholile kanjalo naseBeaufort West ngaye ke la 23 eGeorge lapha ku 17 mawubuka eCape Town ngolelo muhla lapha kuye ke la 18 lokusho ukuthi lipholile kuleto indzawo letewe kanzi ke sifunza iNorthern Cape mawubuka indzawo lefana nabo Calvinia lapha ku 22 kabe kubanza ke ekseni nga3 kanjalo naseSutherland lithi -2 kanzi ke DA ngolelo muhla lapha kuye ke la 20 mawubuka kuBukimbali lapha kuye ke la 23 njengoba lipholile kuleto indzawo letewe kanzi ke iFree State mawubuka eKroonstad ngolelo muhla lapha ku 22 kuyabanza Welcome ekseni kanjalo naseFixburg nga -8 kanzi ke mawubuka indzawo lefana nabo Bloemfontein ngolelo muhla lapha ku 21 -3 eBethlehem njengoba kubanza kuleto indzawo letewe ngolelo muhla kanzi ke sifunza ke iNorthwest mawubuka indzawo lefana nabo Tosca likhombisa ke kuphola uhlelo kuBofreiburg kanjalo nakuBotawu ngaye ke la 24 ngolelo muhla kungakube ngikuphathele kona busuka bube ngilobuhle malangeni.